Hagawai kejingja weu samlau lalat na kejingsa patrong ai kapelapisa jungu hagi beri ke bamla abni itu dorkemat. Hadian bulami na ke State Bank of India kemudian ha amjok ha bernihat bat kini kejingja kelaja ha kepor kat arduna ai ha kano paisngi jongka ar pulai trik ujeliau ar hajar ar puar ha kesnong ke bahap ke distrik Riboy. Kumbali ojeng tip weu samla belatip kerteng ku musahil zaman pasa bosong basa ha kesnong amjok ulalet ke State Bank of India bensai pisa. Hendrai hadian bulami na kanega bank kat baudang ya lenti lawan mi kensan ko tok tok pulsa kabadan number AS iwailai M kendai not nrusan belasong da arngut kibriau bat kila patrong kensan ne kapla pisa ke baula kiang bat tap pisa hadu bonu samla ula kelon ke surok hendrai don bok pat begini kibriau bertemu ban patrong ya kapla pisa kimshem layo satya bandrong ya kapla pisa jong u Loong ru bahadian bunu samla ulai I kene ketuk tuk ula persang ban panjing erap ni kiparlok ban ketong ya kene ketuk tuk. Bad day hadian bapoy ya kesnong katsan mer kilalap ekawai ketuk tuk. Bad yo kem ya uwei ubala syong ha kene ketuk tuk. Kat ba uwei pad ula pet no da kejing erap jong ki arngut ki bede kulanya da ka tuk tuk dominia. Kau la pet kerat senon dengan jaka. Hadian beliau kami unu beliau lara no syaberni hat police outpost ban le ek berankam ban la ujor dak ejahar halor kene ke jingja. La yo jingte bru bakum gini ke jingja sya patrong pelapisa haki beliau bamla ban itu gilaja na kapor haki than bernihat. Ha ka badang hu benaya yongru ladan ke jingsya patrong ka pelapisa ka badon arlak tengka. Nagaliang ki pulet kidang le ek berankam ban thwet skiwei pat ke beran keti ha kene ka kamrunar. जा रहा था ऑन फुट तो हम बाप को फ़ोन कर रहा था कि हमको लेने आओ बोल के तो वही टाइम में कोई आके मेरे सामने पल्सर 220 स्लो किया तो हम सोचा कोई दोस्त है मेरा तो हम ऐसा घूम के देखा तो वो बैग खींचा मेरा बट वो नहीं सका खींचने के लिए तो वो टाइम में वो क्या बैग छोड़ के हम लोग का एक बस्ती का रास्ता है वहाँ से घुस के निकल गया तो वो टाइम में थी कि हमको एक मेरा दोस्त मिला उसका पास स्कूटी था हम बोला चलो एक बार चेक करके आता है आगे जगह शायद मिल सकता है तो हम गया 15 माइल तक गया पंजाब नेशनल बैंक में भी हम एक बार देखा कि कोई पल्सर होगा नहीं क्या तो नहीं था ठीक 15 माइल में गया तो वहाँ एक मिला हम लोग को पल्सर तो ठीक वहाँ में रुका था तो वहाँ में रोक के वो लोग का बाइक था वो लोग वो बाइक पकड़ने नहीं सका वो लोग खुद का बाइक तो वहाँ से वो लोग का ग्रुप था 2 जन और डोमिनार में वो लोग डोमिनार में उठ के आया और मेन रोड में ही वो डोमिनार रुका वो जो उसका साथ एक था वो उठ गया बाइक में लेकिन वो उठने नहीं सका तो वो टाइम में वो वहाँ से भागा तो वो टाइम में मेरा ये दोस्त था ये लोग के पास गाड़ी था तो वो लोग का हेल्प से हम लोग उसको पीछा किया वहाँ में उसको पकड़ के पुलिस को हैंड पकड़ के पुलिस ये नने के जगह कलाजा bunsin musim benar ngeladon meeting berdisi office ngadi sih Islong yang kampung last meeting bangidon bagi DC hatu por ngalapan pau ya kan ka jing siam jungi hangne man kapor sa kapor kabdei ta ngawasin nongko gade kelas kalaja man kapor gade nang ta kini ki bisa ru bahasa kiri lane bahasa adu indi ki bisa nak baru spa lane ini papli ki kena samla ki bandu kidang susdang menta ban kamaya ka jingim lajo namta ka jingim lajo teman kapor kini kena kila ja ubdi tang neru idon so wiru kena laja kumuni ru senrang laja bun sini kini ja tingi la ong ki disiru atau meeting ba subha ban island jingi ki bor kulit hang tu kamtam ka area jungi kala don bank hang tu natu amjok tang apa amjok idon sau kali bank borbe hang tu katu ka stress na amjok hadu borbe boro gide ki bank sudah hang idon ki bank office sudah te dam ki pulik par itu kini kinong tu ki kabu pension te na ngaliang joki na ki media boro ngai kapat na ki snong boro ba sing bor halor ba soba ban island ki kulit ini ban apa tu aku saw kanta ini gini ada ya kini kunci dia dan syakmat